ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek bulsun. Allahu Teala şu Ramazan ayında kübürek izgi ameller kılırga nasip eylesin. Ramazan ayında bizning indi bir ne kadar vaqtimiz boşap qala. Nindi vaqtimiz boşap qala. Aytik meselen Ramazan ayında biz ila vaqtında aşamayız. Ertə bilan yaqadan tırğaş aşısı yoq. Күпмедер boş vaqtimiz barlıqqa kile. Alay gına түгел, meselen işte şulay yoq. 1 saat boyu aşısı urunga biz bu vaqtni demek fayda bilan ötkere alabız. Hem şulay yoq indi hazırki vaqtda biz oturabız ileride. Koronavirus avru sebepli. Demek tağın da boş vaqtimiz köbürek barlıqqa kildi. Urazat tutu sebepli aşqazanımız boş bolu sebeple başlarımız da çistarıp gitti. Xatirlerimiz yaxşırıp gitti. Çünkü köp aşağan sayın xatir naçaraya. İmam Şafii ayta rahimahullah galim bulasıgız kilse azirek aşağız, azirek yıqlağızdı. Ramazan ayında bularının ikisi de ötele. Demek başlarımız çistardı, boş vaqtımız barlıqqa kildi. Nişlerge hazır bu vaqtni nersege kullanırga bula? Min kengaş iter idim bu vaqtni kullanırga Qur'an yatlarga. Biz bit çından da mine soңгы tapqır яңа сүрәне качан ятлаганыбыз бар. Качан безне шушы bilgen сүрәләре безнең санын арттырдык. Дингә килгән көннең беренчесендә, мәсәлән, беренче елларда biz 10-15 сүрә ятладык та шуның белән туктадык. Намаз укырга җитә. Әни эшләп күбрәк ятламаска. Qur'анда сүрәләр күп, 114 сүрә бар. 600 bit бар Qur'анда. Yatlayım desem mında iş күп әле. Qur'anni yatlarga kerak mикән соң? Belki yani oku da jitedir. Belki şuшы 10-15 сүрәне куллану da jitedir. Bir kişi din kabul iterge uylый. Ул сайлый üç din arasında. İslam dini, Hristiyan dini hem Yahud dini. Hem inde elbette din saylaganda ул çağıştırıp qarый. Qayсы din yaxşırак икән? Hem çağıştыруын ул нигезләнә şuшы dinlәрнең kitaplarına. Mesela, elbette her bir dinning de var özünün izgi kitabı. Hem şul vaqtda ул sırau bire. Yahud dininde izgi kitapları Tevrat. Ул sırый. Tevratны yattan bilgen kişi var mı ikendi? Kişiler ayta, yok, Tevratны gel kitaptan qarab okuylardı. Sırый, Hristiyanlarının var Evangeliye. İncil. Şuşı kitapını yattan bilgen kişi var mı ikendi? Inde kişiler aytalar, yok. Alarının şuşı çirkevlerinde qarab okuylar kitapныды. Müslümanlarının var Kur'an kitabı. İzgi kitapları Kur'an. Bu kitapını yattan bilüçiler var mıydı? Bik köp diler. Milyonlagan kişi yattan bile Kur'an'ı diler. Ol ayta, alaysan men İslam dinin sayılıydı. Özünün izgi kitabın yattan bilgen din, şuşı dinne tutkan kişiler, alar diriz yolda bularga tiyişlerdi. Mene şulay itip, bir kitapını tulusunca başından ahırına kadar yatlagan kişiler var İslam dininde. Alar Kur'an hafizlar deb atala. Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ayta. Eğer de kişi Kur'an'ı yatlasa, yattan bilse, hem şuşı Kur'an bilen yaşasaydı, ol kişi özü cennetke kirecek. Şik yok bunda. Alaygına түгел, Tabukqa deb bilgilengen 10 tuğanın şuşı Tabuk'tan qıtkara alacaktı. İkinci bir hadislerde Kur'an'ı yattan bilgen kişi 70 kişini Tabuk'tan qıtkara alacaktı. Alarga şefaat kıla alacaktı. İkinci bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kim Kur'an'ı yatlagan irengendi, şul balanın, şul kişinin eti enisi kıyamet gününde eti enisin tahtga oturtırlar, başlarına taş giydirtirlerdi, korona. Bu taşның yaktılığı kıyaştan da yaktırak bulardı. Hazırında uylap qaragız, Kur'an'ı yatlagan kişiге nindi derece bulardı.
Димәк, Аллаһы Тәгалә Коръәнне ятлаган өчен һәм Коръән ятлаган кешенең әти-әнисенә дә хәтта бик зур дәрәҗәләр бирә икән. Шуңа күрә Коръәнне яттан белү, өйрәнү бу мөселман кешесенең бурычы. Алай гына түгел, ятлаган сүрәләрне оныту гынах булып санала. Димәк, син аларны әле кабатлап торырга тиеш, онытмас өчен. Чыннан да бит, бу дөньяда мәсәлән бар җырчылар, күпме җыр беләләр алар. Бар актерлар, роль уйнаучы. Алар һәрбер спектакльдә уйналачак үзләренең рольләрен беләләр яттан. Бу дөньяда бар шагыйрьләр, шигырьләрне бик күп яттан беләләр. Димәк, безнең потенциал бик зур. Без бик күп әйберне ятлый алабыз. Коръәнне ятлау, гомер буена бер китап ятлау, ул күтәрә алмаслык әйбер түгел. Яшь чакта гадәттә Коръәнне бер елда ятлыйлар. Аның уртача срогы шушы. Махсус моның белән шөгыльләнсәң, аны ятларга мөмкин. Һәм Коръән үзе дә бик тиз, бик җиңел ятлана. Бик җиңел телгә ята, күңелгә керә. Һәм күбрәк ятлаган саен ул җиңелрәк истә кала. Аның үзенең шундый бер мөгъҗизасы бар Коръәннең. Һәм әлбәттә инде алай гына түгел, бәлки олы кешеләр бардыр 70-80-гә җиткән. Бәлки аларга Коръәнне ятлау инде хәзер авырдыр. Әмма барбер ниндидер яңа сүрәләрне өйрәнү, ул да мөмкин хәл. Күз алдына китерегез. Бер галим була шундый. Бу галим бер заман иендә аның ут чыгып, иендә булган бөтен китаплары янып бетә. Һәм аптырап кала. Күпме гыйлемем юкка чыкты, күпме гыйлемем янды ди. Шуны ишеткәннән соң урамда булган бер кеше әйтә, нишләп синең гыйлемең китаптасың ди, башыңда түгел ди. Һәм шуннан соң бу галим булган бөтен гыйлемен башына сеңдереп ятлап бара башлый. Китаплары югалса, исендә калсын өчен. Менә Коръән китабы да, мөхтәрәм кардәшләр, көннәрдән бер көнне юкка чыкса, нишләрбез? Яттан белмәсәк. Әгәр яттан белгән кешегә, әлбәттә инде аны укуы җиңелрәк булыр. Һәм бит Коръән китабының да мәгънәсе ул китап булып язылу түгел. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булгач, Коръән китабы калмады. Коръән калды ятланган хәлдә кешеләр күңелендә. Алар аннан соң менә шушы Коръән югалмасын өчен, чөнки Коръән ятлаучы кешеләр кими бара, юкка чыкмасын өчен инде аны китапка төшерергә булдылар. Китапка яздылар. Менә шуның өчен дә Коръәнне яттан белсәк, үзебезгә дә, киләчәк буыннарга да бу дөресрәк, яхшырак булыр иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.